abafana b'ikipe ya APR muri he? Abafana b'ikipe ya APR nibo nshaka ndabashaka. Ye nimuze twiganire rwose, nimuze twiganire ku ikipe yanyu APR. Wayitanye mukandagire mu kibuga kikarasa imitutu, wayita amazina atandukanye, izina ryose risobanuye ikintu cy'igihangange, warikita bikumvikana rwose. Ikipe ya APR iyo kipe imwe rukumbi ihagarariye u Rwanda mu mikino nyafurika by'umwihariko CAF Champions League mu minsi mike ifitanye imikino n'ikipe ya APR ya mu gihugu cya Misiri. Ariko ikintu ndi kubabwira ni kimwe, ikipe ya APR iraramuka ikoze icyo bita kugira mu matsinda. APR yatanze ubutumwa kuri nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame, nyakubahwa rwose, bamubwira bati igihe ni iki tukwitura ibyo wadukoreye, watwubakiye stade nziza nka stade Amahoro. Ikipe ya APR irashaka gufata icyo bita stade Amahoro, ariko please abafana ba APR banze mukande subscribe, abandi ariko bandi bakipe mwemere gukanda subscribe. Ariko nyine ikipe ya APR irashaka gufata stade Amahoro ikayigiraho bita kwibambira, ikagira mu rugo uburyo nta kipe nimwe izagiza ivuge ngo irahava uburyo bworoshye, uko stade Amahoro irashaka kuhagira. Amakipe yari mu gihugu cya Tanzania dukunda gutangaho urugero, ariko uyu munsi nagayo yo ntangaho urugero. Wenda abantu baravuga ngo muri kugeranya ibitagereranwa, ariko biba ari urugero umuntu ari gutanga. Ikipe ya Real Madrid birazwi kuri stade yayo, wayisuye rwose ni ibintu 80% bizwi ko uri bubirye. Wakura intsinzi bari ibintu bigoye. Ikipe ya APR rero nayo ni uwo mujyo ishaka gushyiramo ibintu byayo, ikavuga ngo urinde uza kudutsinda kuri stade Amahoro, urinde ushaka kudutsinda kuri stade Amahoro, ko hari ibintu twasetinze bivuga ngo nta kipe nimwe yemerewe kudutsindira hano. Imikino yo mu rugo tugiye kujya tuyifata nk'amafinale, niyo twaba dufite undi mukino wo kwishyura, umukino wo mu rugo uzajya uba ari finali. Abafana tubahe icyo bita show y'umupira. Kwinjira please, abafana b'ikipe ya APR kwinjira ni amafaranga make, 2,000 ukajya muri stade Amahoro, ahantu nta mvura yakunyagira, ahantu nta zuba ryakwica rwose. Mugiye gukina n'ikipe nka Pyramide, ahantu mushobora kwandikira amateka, namwe muramutse mubuze kuri stade byaba ari ibindi, byaba ari ibintu byakasamutwe, byaba ari ibintu bitangaje. Rero ndabasaba ngo manze mutubwire muri comment, ubundi Pyramide murayibirindura cyangwa kipe bita Pyramide murayereka ko burya si buno, murayibyereka ko bya kera byarangiye, ahubwo APR bayitege muri CAF Champions League muri round ikurikiyeho ko igomba guca cyane umucyo cyangwa. Ariko ikindi kintu nabonye ku ikipe ya APR uyu mwaka rwose ni itajya mu matsinda, ariko ikintu kijyanye no kugira ubwoba cyararangiye kabisa. Ikintu kijyanye n'ubwoba mu ikipe ya APR, ibyo kuvuga ngo ikipe ngo irakomeye, oya, ubuyobozi ibyo ntibabikozwa. Abafana no barakubwira ngo Pyramide ni ikipe nziza rwose, tuyiha respect, turayubaha, ikwiriye icyubahiro cyayo, ni ikipe ikomeye pe, ariko natwe turakomeye. Twaguze abakinnyi beza, babakinnyi uvuga ngo ni bamwe mu beza muri Afurika. Wenda si kategori ya mbere, ariko ni kategori ya kabiri. Ese hari n'abavuga bati umwaka ushize twe twaguze abakinnyi ubona ko ari bakuru, ariko uyu mwaka ni abakinnyi ubona ko bakiri bato, babandi beza nyine na Pyramide yakinisha rwose. Bajya muri Pyramide bakabanzamo, uvuga bati yo bita Yusufu Dauda, nta kipe atabanzamo, nta kipe yamugura ngo wumve ngo igikuba cyacitse rwose. Ikipe yose merita kuyibanzamo kuri uyu mugabane wa Afurika. Uvuga ati umusore nka Mamadou Sino, umwe mu bataka batweretse ko hari byinshi yagira yatanga. Ariko ikindi kintu mbabwira ni kimwe, ese nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda dukunda cyane kandi dushimira nk'abasportifu, yaduhaye igikorwa remezo, natwe icyo ubuyobozi bwa APR abafana
mureke tumwiture icyo bita kumwereka ko igikorwa cy'agaciro, igikorwa gikomeye, igikorwa abanyarwanda batiyumvishaga ko cyahita kiboneka mu gihe gito. Ari ibindi bihugu murabizi, ibindi bihugu biri kugenda bigwirirana bigenda byakirira mu bindi bihugu byatiye stade, ariko nta byo gutira stade. Bari guhita u Rwanda. Saza rwose nyakubahwa perezida wa repubulika, Imana ijye imuha umugisha kabisa. Mureke tumuhe respect rwose, tumuhe icyubahiro, kandi turamushimiye cyane, turamushimiye kabisa. Nk'abanyarwanda, abasportifu, yaba umusportifu utari umusportifu, bose bararyohewe mu gihugu, bameze neza cyane bose. Muri comment mushimire kabisa, mushimire, akwiriye gushimirwa. Ndabakunda cyane, banyita Kwizera. APR irajya mu matsinda ku kibi no ku cyiza. Mukande subscribe.